الروح تحب من تجعلها مطمئنة لبكو مرغاغاتن بطعم تودالج عندما تتكلم من القلب لا حاجة من اللسان بلبكو سوغار مغبابات يچالك غزي بملاسه مغبابات منم حاجة فصمو غداي አይኖርህም فقول الحبيب للحبيب شفاء ወዳጅኮ ለወዳጅ የሚናገረው ንግግር መድኃኒት ይሆንለታል العين تنسى من رأت ولكن القلب لا تنسى من أحبت عينكو የተመለከተችውን ትረሳለች ነገር ግን ልብ የወደደችውን ፈጽሞ አትረሳም الصديق الحقيقي روح واحد في جسدين ትክክለኛኮ ጓደኛ روح واحد አንድ ነፍስ ነው በሁለት አካላቶች ላይ የተቀመጠ بعض الناس هدايا لبعض الناس ከፊሉ ሰዎች እኮ ለአንዳንድ ሰዎች እኮ ስጦታ ማለት ናቸው لو لم يكن فراق بين الأحبة لكانت الدنيا كمثل الجنة بوداجوش مكاكل እኮ መለያየት ባይኖር ኖሮ ዱንያ ልክ እንደ ጀነት ትመስል ነበር النار الناراني النار الناراني النار في الدنيا فراق الإخوان እሳት ሁለት አይነት ነው በዱንያ ላይ የሆነው እሳት እኮ ወዳጅህን ማጣት መለያየት ነው እስካሁን ከተናገርኳቸው ቃላቶች የትኛው አንተ ጋር ተጽኖ ፈጥሯል እንዲሁም የትኛውን አዳምጠዋል በደንብ ኮሜንት ላይ የወደድከውን አሳርፍልኝ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግና እንዲሁም ላይክ በማድረግ እንዲሁም ለሌሎች ሼር በማድረግ እንድትጠቀምበት መከራለሁ ሰላም አለይኩም